Winde u tiyisisa muxaka wa swihehlo leswi nga tisiwa ehenhla ka Fritz endzhaku ka vhiki a yimise entirhweni holobye wa vuhlayiseki bya vaaki. Leswi tlhela swi landzela ntshikelelo lowu a wu ri kona kusuka eka valweli va timfanelo ta vamanana na vana lava xanisiwaka, xikan'we na ntshikelelo kusuka eka mavangi ya tipolitiki. Va lava leswaku swivangelo swa ku yimisiwa entirhweni ka Fritz swi humeseriwa ehanke. Winde u vula leswaku u hloniphe ku tsakela ka valumankeve lava se va nga pfumela leswaku a humesela erivaleni muxaka wa swivilelo swa vona. Having consulted the independent investigator and having received permission from the complainants, I am now able to confirm the serious allegations against Minister Fritz relate to sexual misconduct. The independent investigation by Advocate Williams has now begun in earnest to test the veracity of these allegations, and she has been promised my full support and that of the Western Cape government. The outcome of her report will determine whether Minister Fritz remains a member of my cabinet. Va Khomixini ya ku ringanana hi rimbweu va vula leswaku va ta va veke tihlo eka mhaka leyi. The appointment of Advocate Jennifer Williams to probe this allegation is welcomed, as it signals that the Western Cape provincial government takes gender-based violence seriously. The Commission trusts Advocate's investigation will lead to a fair outcome and ensure justice for complainants. The allegations against MEC Fritz are serious in nature and warrant an immediate response by the Western Cape provincial government. Winde u vula leswaku loko xiviko xo ringanyeta leswaku a fanele a rhwexa Fritz hi milandzu u ta engetana ehanka ka ku tipfinyinga. Vulavisisi byi languteriwa ku gimetiwa eka mavhiki mambirhi lama taka. U kombele hinkwavo lava nga tisa swivilelo ku vika swihehlo leswi emaphoriseni leswaku milandzu yi ta pfuriwa na vulavisisi maphorisa byi ta va kona. Maphorisa a va se tiyisisa loko mangariwe milandzu eka vona kumbe e-e.